Бардыңыздарга салам. Мен азыр базарда, Ош шаарындагы Борбордук базарда балдар кийимдери базарындамын. Көрүүчүлөрдүн суроолору боюнча тартканы келдим. Балар кандай сиздерде? Каяктан алып келесиздер? Кара Суданбы? Бул жер оптонбу же розничный? Розница. Мына вареный курткалар канча детский? Бир жакта, тез жакта. Канчадан? 900 кем барбы? Жакшы. Бул каяктыкы производство? Кытайдыкы. Мына розовый кыздардыкычы канча? 650 кеми бар экен. Арзан эле экен. Шымдар канча балдардыкы? 550. Жакшы. Мына чоңдордукучу, чоң балдардыкы. Мына өспүрүм. 350. Кичинекейлер. Канчадан мына? Детский девочка экен, канча? Летнийлер. Канча булар? 450. Көйнөктөр. Кыздардыкы канча? Ошолор 500 экен. Саламатсыздарбы? Канчадан ки? Сизде? Мына детский кийимдер, женсовый курткалар балдар. 650. Арзан экен. Мына розовый кыздардын эмесечи плащ? Булар анаштагы болушу 650. Болушу 650. Сатылышы. Сиздер Кара Судан алып келесиздер да? Турцияныкы дагы бар да? Турцияныкы ham бар. Азыраактыр. Мына кайсы производствонука мына балдардын кийими? Кытай. Көбүрөөк Кытай. Гуанжоу деген фирманыкы, Гуанжоу деген мына Кытайдын оригинал фирмасы. Кытайдын тазасыбы, таза кийимдер, жыт-мыттар жок, Жакшы кийимдер. Бишкектики дагы барбы мына спорт? Канчадан? 550 деймиз, 450 сатылат. 450 сатылабы. Монолар 800 деймиz, 750 сатылат. Жакшы экен. Кофталар 180, монолар 220, моновы нема ангоркалар 550 сатылат. 550 ангорка. Мак кыздардын Кофталар мына гуанжолар 550. Monollar 400, monollar 500, köynekler 350, 400 monollar 600. Bulamaçlar guanjot gibi. Розовый, Канча дедиңиз ошо розовый? 650. 650. 600 сатылат. 600 бер, 600 сомго бересиз. 550, 600. Мына кичинекей курткаларчы? Ана кез рисуногу бар. Ular Кичинекей. 650. 650 экен. Балдардын полуерлеричи? Кичинекей. Bular nima dvoykalar турецкий bular. Турецкий канча? 500 сатылат. 500. Mo koftalar guanjotiki 550, monol 330 deymiz, 300 ga ketadi. Monol 200 dan 180 dan ham ketadi. Мына спортивкаларчы? Спортивкалар ketishi 750 ketyapti. Мына ак полоскасы бар канча? Ак кызыл полоска. 700. Канчанчы класска ушулар? Bular 1-sinfga 6 yashar, 5, 6, 7 Бул yashar. каяктыкы производство? Guanjotiki. Гуанжоу. Ошонун Ana аркасында. спортивкалар ham guanjotiki. Ошол спортивка канча? 650. 650дөнбү? Ушулардын тазасы барбы? Toza mı? Таза да ушулар? Toza, monolar ham toza. Varyonный материалдан саяшы 3 mingda тройка. Канча ошол? Ошону көрсөңүз 650. 650. Кеми болобу? 600 dan. Балдардын шымы канчадан? 350, 300, 200. Ичи жылуу тепленныйбы мына кичинекей шымдар? Булар жөн эле обычный шымдар. Шуну мына күрөңдү көрсөтүп койсоңуз кандай экен ичи? Калыңдай болот да? Ичи обычный эле жөн эле. Ушуну канча дедиңиз? 350. Сиз каяктыкы? Кытайбы бул дагы? Ооба, бул Пекин. Пекинби? Балдарга зыяны жокпу ушул эмелердин, кийимдердин? Кандай деп ойлойсуз? Зыяны жок болуш керек. Кийип эле атышат, бизкилер жакшы Кийип атышат. Анан өзүбүздүн Кыргызстандыкы деле бар, бишкектердики аралашты. Бишкектердики? Бул жемпирлер да жакшы жемпирлер.
Ошолор канча? Sarı futbol gazetesi buraya. 350. Bollar gem barma. Qana uşul komplekti kancha? Komplektim. Bo'lishini 500 ga beraman. 550. Bu qaysi производствоsi? Bu Pekin. Pekinda. Ha, Pekin. Xitoylik Pekini. 550 deysiz. Ha? 550 de. 550 deyapman, 500 ga beraman. 500 ko'rasiz. Mına kichkinakay böbökler uchun ekan, böbökler uchun ekan. Qancha oyliqqa? 9, 10 oylik, 5 oylik. Uşular qancha ekan? Son ekan? Rasa yaxshi ekan. Xitoymi, Turkiyami? Turkiya. Turkiyami? Yaxshi ekan materiali. Yaxshi ekan, dag'i qanday komplekt? Bu erkek baldarga. Erkekkabi? Erkek baldarga. Qizlargachi? Qizlarga, yo'q, qizlarga emas, erkek baldarga. Baldarga ham bor, ija. Mana. Buna qancha oyliqqa bo'ladi? Buna bir ay, bir yashargacha. 1 yaşargacha. Ana tevasdagilar bor, ija. Qancha uşul? 650. Eng başındagı Ova. bebi. Ova. Bardığı Turkiya sizdiki? Bardığı Turkiya. Qanchadan baştaladi? Eme balarichi? 300'dan. 300'dan 650 gacha. 650 so'mliklari qaysi? Bu tevadagilar, ija. Eng ustundagi. Ova. Ucha tamam 650, 650. Nollarda ija 450 nollar. Dvoyka. Dvoyka 450. Yaxshi ekan materialda. Ova, rasa yaxshi ija. Qarmab ko'rsangizdagi bo'ladi. Ova, yaxshi ekan. Yaxshi qaysi firmaniki? Bebiko. 450'dan dediniz ha? Ha? Qanchadan? 120 so'm. 120'dan. Qayoqdiki bular? Bularimiz Bitex'tiki. Bitex. Qancha oylik baldarga shu emalar? Pulsunkalar qanchadan dediniz? 120'dan. 120'dan. Bunlar neçe? 70'dan. 70'den mi biliyorsun? Qayoqdiki prezası? Bular Bishkek. Bishkek. Bunlar распашонкаларчы? Ular Raddomdaqda. Роддомдук qancha? 50'dan. 50'den mi? Güzel mi? Jemperlerçi? 350. 350. O eng başındagi eme qizlardiki rozовый emeler. Troykalar. Bularimiz 650. 650. Buna emelerçi? Adiyala baldarga. Roddomga. 2,5 mingden 1300'den 2,5 minggacha ekan buni roddomga. A bunachi? 1,5 ming ekan buni rozовый balasi. Sumka. A buni noskilerchi? Upakovkasi bilan 150'den mi birisi? Turkiyaniki ekan. 150'den ekan. A kichkinakay emelerchi? Buni qancha ekan buni detskiy? 450. 450 qaysi? 400'dan. 450'den ekan. Aya qo'z kichkinakay, baldardiki, kichkinakay, qizlardiki 450'den bari. Buni komplektchi? 1700. Raddomdaq. Raddomdiki qizlardiki 1700 ekan. Chachig'i bilan chag'i. 2,5. Emnesi var bunun içinde? 20 predmet. 20 predmet var ekan. Nasıllarda qancha dediniz? 150. 150 var biri. Buna bu kiyimlerde 150 qanday? 100 so'm. 100 so'mdan ekan. Rosa kichkinakay nimalarga, lalishkalarga.